1 hour and a half, something like that. Ayan. Umagang-umaga po, 5:30.
Yung pang-ano sa ngipin.
Ayan. Good morning everyone. Good morning.
mali niya makita ng cellphone mo.
Hala? Yung po kami na binili ko na sanay lang po na. Diba sa ano po? Kasi ko magkamati bukas na tayo. Ay, kabay. Ay, ayun ba eh. Ayun na. May natagal ko ay. Oo. Makahitay. Awan, awan. Garay, garay, garay. Alam mo to. Hindi, ikaw yun. Wait, wait. Sige, sige. Ate, pakita po ko niya yung ganyan. Atay ah. Siguran na namunan. Ipag ko kumakini for sister. Kasi 5 lang pinili na tayo. Sige nga, thank you. Right. Yuk. Bakit?
minutes na lang. 5 minutes na lang. Ayan, bye-bye everyone. Thank you so much.